megalayapost.news. Habakut no ka first inter circle football tournament Arjarapsan kalumpung elaka football kabala pelong daka FK JGP North Kasil District Hamadan Pams Aim ka kanuhun na umling circle kala longkum kaladu pat kata kadi hadin bagalala an film no ya ka umdan circle da argo la away ya kata kalumpung elaka football ka FK JGP lawan berpenhap perdana dauba dan DC Kongsit presiden barang ba ka FK JGP Sankmi Hangkat gaji don langru usam lakit bok lang nong plang vice president ke FKGP Sankmi uba Luistar Lengdo presiden ke FKGP North Kasil District lembat kuwe kuwe haba pai cakate gaji khun ya final gaji khun gol along ka bai khaj ba andrei ha gaji khun jawa kelas step ka kunhun ilakai ka umdan circle kalayo ban puthi ka jar ringkong Henry tangkat tukan nepor kirang ilakai ka umling circle kilayo ban paino sendon hadu argol bat kilala mkut ya ka kelas step dak argol la kawei haba peteng gaji khun ha kalamet gaji khun gol along bai shokshit Henry tat hadu berakut no kapor jong kalamet amsyam ladon shu ki bala mputhi ka jar kabala pelong ya ka umling circle ban pelim no da argol la kawei persya ya ka umdan circle Kaumling circle kabalayo banra ya kanam kum kaladu kalayo ban khore ka song pisa ka bar phuajar tangka lem ka trophy kadba ka umdan circle kabala sharamno ka final kala khore ka song pisa ka phuajar lem ka trophy nalor ka kusnam skitiki kunhon ladon rugi kusnam simet ki bakon thop ya kanam rang ela kai bakan sai bat rang up goal bakan sai nangne sakmat nga kermen scam kumbangi i hamne bakidon kumba arputli ki circle hapo kanat Kasil District nga kermen scam bakini ki nyotli ki barangdan ki bam syamla wan sim mentah kana kapor ngaso bahagisnem ki banwan baki subhaban ki sim mentah lang no nang ba kadan gajini itu pra dekot hapo kana Kasil District bat hakaju kapor nagawe ka sakil sakoi ka sakil ki khot ki pra dekot ki itu ithau kata kade gajin wara ban pelong ya kana ka inter circle sport football tournament jongka Federation of Khasi Janjan Karo People North Kasil District. Hakabani kong ngaso ban ay kuplay ya kini ki athlete team. Hakajing ila ka football hi kidon ki bejok bad kidon ki barem. Ti ngang ponong hakani kapor bagi to ki bejok kim de bandon ni kata musim so sorong bad ki besarem ru kim de bandon ni kata musim du jinkermen kum ki sports player ba Kidang don isu kecing kerben namta bapin long kidang job hakaway pat ke tournament ke bangsawan. Hari berdaya pat kali ke football tournament. Ngala ponong nasko tenat ngadi brio piye ke football pat ngaju pensiong nong rem biru ya kecing ile kai football. Kap ama kuat ban keren saya berdaya jambiet ke pemerintah. Kalau ba lain nasko tenat ini kecing ile kai football. Nomor harga jimot jen perhat jonga kidang ki lain tadi ki mau bersio. Kita kecing ile kai football. Kahikai ni kumikon jong cek pendiri berokoi. Kapaningkong aku ikut balong di peliar kita tu bet. Idai balong di baklan. Hak bormet borpa kali hak balong kita di balong kita ke balong physical fit. Haka long run yang tak ada jingile akai ke jungi. Kapar kum di peliar kita bagi kuat kan koi sekaton. Ni hak balong mentally fit, ni hak balong prepared. Ya ada jimot jimpat hangno ban thap, kumno ban thap, bat kumno ban kene ya kemol. Kena mengira ban Poi sekaton jeng jujur. Pak kebentar orang lain mau kuat ban keren. Pakai jingi kai football, kai hikai ini kum kecek rio. Kalau menghap pendon, ya ada jingi terelang ni kata teamwork. Lara kalian ke jingi terelang, ubet upliar kan mau kenoru, onom lapan tak gol, pat onom lapan poi sekaton. Ngasuh begini kilai tadi mau bersih. Kira biang pura ban pensungu tu ini kum keseng, kum kecek kum rio berkuai. Menghap pendon di bawah kreat ni semat. Lakalong agak jimut jimpat, lakalong agak bormet borpa. Kenang beginong way nong a, kinong yo ban kenpo, lani ban kenturan yang ngecek berdiri bujongi. Kepat bekong sontam golong ba, kum keseng, kum gitu kot keseng. Mismo begini bandar gejingi teli, lani kata timok begini terelang, nak sekepor, kenang begini ban penurlong, ya sibun gijing anggur, ban penurlong, iki mak kijura, jong ngecek berdiri kebangi ki ingsa nak sekepor. Tahu pedang kita kot jok FPHP North Kasil District, bakawan raku kita kajing ya jan ni kajing ya teli. Apa yang jompi kom ke district, te ngadapan pau kajing semua komen kom nangelam, ba next camp, ba kini ki khot juga seng, kini ki team, ki kalai ki team, kalai ki circle ki asyam menta, hakani ka tournament menta, kini kita ki rang elekai, ki benlong kita isaki,
namata ke imlang salang bat namata ke snong kathau ka ba pidan ngin da shem ni kirang ela kai bla shem manta hang ni da khalai li ki team gidon da kharbai ngut ki player ka we team ru kindang ka ba sis pam safulai li sis pam safulai ngun kirang ela kai mo ki khot ke fgp khamtam hakanika jinglong jingman jokani kapor ka bumenta yang bakum kejat ben real ye kendo shibon kijingdo kijigerman habangi pha si samla ha ki samla khasi ki jongi khamtam kijing jale jongi jingwan yathma kaba napo hata kijing di penbuat bagi atep ku drugs udah rong hamla kisnong kita yang scam begini di khot ke fgp shispa supply not ke awan bagi simata ramadan nangin scam long kita kinuksa hakisnong kita ko jongpi bakum ki samla lagi dan kamon idon ilang banlat na kita kijing sneak bawan man thambor ni kum gajat rio berkawai ru kana ka nuksa ngasotana mo kum ki khot ka seng ai abang apet kijing la kai kalau kijing la kai ka ba itana haba bro artli ki team jadi ki team ki bakhlan den rei umla ka nong mo hakijing la kai be job lang bro ngot bro artli ki team be job habdan kiba sya job bagi dan kiba job de kumta angin scam badan ni sekman bahan usnam banwan kiwi circle ru kiba khamyo ba simanta ke sayok lawan simanta dari sing setam hakani katraman bala penlong da kaseng basa kawai ru ngijukran na kapor sa kapor pa ya kajing it namanta kari ba gajat no rio ne kajing terang ban syakri namanta kari ba gajat no rio kadi ban sedang swa naladi way pan way khachak fgp each way ladi each way kayong kasam each way kasnong kathao kata ka sepelong iti ko i ka ri ka jan rio dengan scam baka e ka kata ka lentia ne ka mat rekam jo kaseng kata ka principal jo kaseng bangi kwa ki khachak kaseng ki member jo kaseng ki bandan ka quality hake em lang salang ka jo ki ngatrai kani ka penpa shisha bagi khachak fgp ki khat ki ba dan ka jingir khri yel di bakum juru ya kisnong mathaw bakum juru ya kari bakajan rio hot sipun ki isu ke bana kalyang jaga seng ngijukren habade bat kajing dan kam jangi kum gari bakajan rio dari gani gadi lempung ya kabangam kwa sim ka po ka jongpi nangin scam insanai kendo nang ni sikmat ya kabangila banyak kendo ya circle bo fair banyak ran halok issues kaba komsan tam namanta gari bakajan rio kumbagalok mata ngai ba not castles kadi kata ka jikhang ba kaba ka gitwi ka ban pli ya ki bai jan ri ki ban rung sha kani ke jalla ka jangi tingi don kam ya ki kon samla ke badan sha ka mensin ban syakri ka mensin man syerham ban syakri namata jogari ba jan rio bat ke ban klat ya ka maladi nangis kam ba jirung jogi khot apa ka seng fgp kalong bakin le ai namata gari ba jan rio re omne ba ka seng kan le ayu namata ka jongfi
Meghalaya Post.news.